virwo gatagati tukiuma hau tukikiria na nyoro nyoyo wakirikia na akia ikiguthwa akiehera riu maico kama ikirehewa magiciria mwa matagi ni mekota kumuintimidate ora mara intimidate gayagi na nikirona matire na agenda agenda yao ni kuga ati tukweheria wa matagi twikire mubunge wa Thika town oya mahenetie Jagu Rastam ugo naguo mwana kiocio nake yahenete nake itumire indo ciake itigirwo ndi athira nginyeri athika hararia inyerera riu make riu ni urehetwo handu hariku na nikirona nginya gwake ugithi kurehe bitik magathie thoko iria irugamirwo ni Kanjura ni MCA magathi kumiria rocket na ho bara yekiumirire bahoro cio ni urehete thira muno tondu kwakuire mundu na horo cio kiri magotinde tutigukiaria ugu ni kuga leadership yao ni leadership yokoroku ya ma MP maria mekia Bu County maria mararumanira na acia nene acio maraigwa makihura githuri muthenya wa ira hindi okura na bara kia badio mia mubunge ucio wa Thika ndiamuonire gwiciria riu maundu ni marituhite akonanga kabambi acoke kuria yarutire mundu ni ambe arute wira gwake wega umaga na mucie uria deputy president yaroigire no athi gutangatanga kwene na kwaku na ndukihinyitie ndari horo wa gwitu nitona wa gwitu agithi gutangatanga kwene guthigwika na gwitu ndakwira ada pasi ya gitaru ni njuru taki ada pasi ya Sabesi ni njuru taki ada pasi ya Kiamba ni njuru taki sio the niwagira maini yani nitaka to deep among other many problems yes yagiro kosi ada national government kuna mathina maingi muno maria magiro ko magisolve ni national government no hado how solve those problems twajia kudina maundu ma siasa tukiaragithia ura tukuruta governor no riri ti hijaria maundu mau governor wa matagi ni ari kwarute wira tonu we governor thaisi ni a concept MCA wa haria hegwitwo kuria nashu kwa muhano heane muhano ni ari kwarute wira ke tuonire nginya mubunge agithi kuhura MCA ati ni ara support governor we MCA ukiathikira ile tuathikira governor okiri munene waku haya ikai maundu ni marituhite ndagitari gugu kuria na soba pesa ati MP ni ukura MCA ati to ni ara support governor na governor ni mwene thirikari ya county na niwe munene wake just immediate boss yake na ari akumurumia inde itingi gukora ciukaga to ni mundu no mwaka ikomu uko wi governor ko ya wathikira ati jamikire MP baba na wewe ni mwokiri na thirikari on top of that mheshimiwa nifoka kigori etirire ndio matari understand we talk